Roman Prvenac Isidore Radonjić, dosije glumac, predstavljen je u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi Studentskog kulturnog centra. Inspirisana istinitim događajima, Isidora Radonjić je isplela zanimljivu priču na granici drame i trilera. Dok se medijska kampanja zahuktava, a netačne informacije s obe strane zamagljuju sliku, Marija preispituje svoju pristrasnost i pravni mehanizam države. I to se upravo dešava sada. Znači, manipulacija društvenih mreža i medija koji upravljaju našim životom i emocijama. To je tema romana ove knjige, gde naravno da je inspirisana i bazirana na slučaju Lečić-Steinfeld, a kako ideja kreće o tome da žene treba da progovore o jednoj od najosetljivijih i najškakljivijih tema današnjice, to jest nasilje nad ženama, tako žene treba da progovore takođe koliko ovo sve može biti štetno i jeste već štetno i nanelo, da kažem, ogroman horor ljudima koji svakodnevno ili upravo sada preživljavaju taj mrak nasilja. U vrtlogu obmana počinje da sumnja u ispravnost kampanje. To će je naterati da započne sopstvenu istragu. Ubrzo shvata da je postala instrument zakulisne igre u kojoj je žrtva najmanje važna. Iz onog čuvenog snimka, prvo koji je nastao kao znaš li ti ko sam ja, nastaje pitanje znamo li mi ko smo mi kao narod. Onda nastaje pitanje znamo li mi ko su mediji. I moja glavna junakinja, Marija, koja je sama žrtva silovanja, postavlja sebi pitanje znam li ja ko sam ja, da bi stigla do sebe. Jer ona upravo kroz ovaj slučaj proživljava opet svoju traumu i na neki način kroz upravo slučaj Lečić-Steinfeld ona želi da se suoči konačno sa svojom traumom. Ali, međutim, njena trauma je negde zloupotrebljena zarad tiraža i aktuelnosti. O knjizi su, pored autorke, govorili Simonida Milojković, književnica i novinarka, Jelena Živković, istoričarka i Ivana Misirlić, urednica u Laguni.